beshu magoshi ke dumedisheng dingaka baruti ba porofeta ba naga e botse ya motlhanka go tswa kgole le kgausu ke dumedisha gape mangaka ga borena ke dumedisha bo makgolo ba ga bo tshepiso ka moka re a ba dumedisha ebile re tlo kgopela gore ka tlhompho ba no re ba tamela ba be mo gausu ba kgona go bona tse ka moka re di direlang tshepiso a fiwa go tsona le mantšu a tlo fiwang ona makwe ke kgopela gore pele ke phekola le fetiše di-certificate aoba ba nthumile ngizobala aoba ba nthumile ngizobala
ya mangaka ele ka lebetsa ka mo morago go bona la moya ka so ke gopela mo Tshepiso nka laiwe Tshepiso ke tlogile ke le botsa ka re magolo make sure gore o swara di-certificate tša gagwe ka letsogo ke nna ke fihla mo mpe di-certificate ke kgona go dintšha gare ga batho molabo ke gale ke molatela ka certificate a mpotsa gore certificate se nyaka re mokhodi a mo fe tšhelete a ke tsebo a re ga yo ka re a bona printa go something ke molateletse too much ka ka mo fa le certificate le frame ke gale ke molatelela since le ke tlhomile okay ke ne ke gopela founu ya gago ke ne nnete gore ke gona mo founung tlo di bala ra ba romela tsona bano tla ba di-printa nka no romela o moane ka mo ke tla mo fa tšhelete go printa mo magolo o mongwe le o mongwe o a gorogang ke gopela gore ke maikarabelo wa gaga gore a nyake di-certificate tša gage langwa gore ke reng magolo swara di-certificate tša gago ka letsogo moya o tlang ko mogolo o sentle kua morago yenoa re bulela Emela moya